pagat panapon po. Iyabe tala po rin keng sarilitang kapasalamatan ding makatuki. Kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynaldo Giao, Bless, Constantine and Chris Apimuar, Richard, Paulo, Gia and Ricardo Giao, Yoli, Jesseline, Jeffrey and Joshua Tayag, Ched, Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlin, Veronica De Leon, Tony Mendoza, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Joy Gonzalez, Christopher Dungo, Harold Dungo, Melvin Lagman, Noli Lagman, Eddie and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Nedy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chica Rayon, Angel and Ines Gozum, Ruel and Carmen Bautista, Jason and Jane Dabu Narido, Josepina Manlutak. Birthday po, Catalina Gozum, Dr. Joel Smith, Remedios Cochon, Paz Dabu, Ladies of Charity and Family, Gloria Songko, Corazon Vito, Salve Hinco, Cristel Del Castillo, Marites Ducot, Ellen Pexon, Lauro and Meng de Leon, Juancho and Nati Kayanan. Safe travel na pong King Very Felix para king makapasubaling kayaduanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy Arlan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilio and Ethan DJ Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Diwi, Rene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bista, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von Maylin Bitug, Elisa, Conrado, Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Amelia Soriano, Apoles and Peaches Ocampo, Al and Lizelle Bitug, Titus and Ana Marie Parbo, Edgar and Reina Parbo, Nelson Jr. and Con Parbo, Aileen Sanchez, Joselito Sanchez, Randolph Sanchez, Paciencia and Pedro Sanchez, John Alfred, April, Aliana Marie, Annie Camay, Alfredo Cayanan Jr., Romeo and Tess Lasco, Jeffrey and Mercy Rabadon, Bong and Jasmine Minaves, TJ Castro, Patrick Miguel Visda, Laverne Maureen Lumanog, Army and Connie Ducot, Alvin and Grace David, Brianna and Jocelyn Sibog, Jay Carrion, Joshua Angeles, Rosario Gilas. Yabe mo na po tayo kaladwa, kainin natin kaladwa. Gani ako abang. Para king malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Ernesto Bolos, Monico Tungol, John Edward Mariano, Miguela David Martes Sebastian, Terry Davis, Marsing Lagman, Jane Lagman, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Joshua Salm Parbo,
Rina Kayanan, Yoli Malasike, Romeo Lasco, Lucia Flores, Marieta Rogelio, Wela Raquel, Rogelio Roman, Rael, Eric, Alberto, Santa Rupina, Charles Gonzalez, Ines Gozum, Norma Gueco, Jerome MacDonald, Francis Lasco, Cesar Biscocho, Angelina Bitog, para king kapayapan ding kaladwada di Jerome, Maria, Julian, Simeon Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Gilbert, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Segiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin, Senior, Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Domidador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Angelina, Liberato Magbanwa, Marceliano, Rebecca, Roel, Antonio, Rowena Cuevas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Simeon Maria, Godofredo Tayag, Etulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Rapi, Jennifer, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta, Luis Corazon, Emmanuel Ulieta, Job Karel, Joan Cleland, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervinda Lugdugan, Sita Tess David, Castor, Auring Santiago, Erning Sevilla, Jesus Soriano, Nicolas, Apolonia, Herminia, Herminihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marivic, Antonia, Eduardo, Valentina Parico, Jonathan, Teresa, Arcadio, Ebreri, Eustaquio, Felicitas, Roque, Catalino, Lydia, Leonardo, Edgardo Manlutak, Tomas, Consolacion David, Eduardo, Valentina Parico, Benita Pacifico, Jerry Alice, Ruben Senior, Teresita Elena, Reynaldo Saturnino, Emerenciana Salvador, Reynaldo Torres, Lucia Conanan, Jimmy, Mirna, Pablo, Jose, Apolonia, Among Damasohingko, Maria, Miguel, Uliana, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Claudia, Corazon, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Rosendo Torres, Norma Diaz, Maria Castro, Rosendo Torres, Aurora, Osenuki, Wilfredo Dizon, Manuel Petronila, Maximo, Hil Domingo, Bernardo Nicolas, Rafaela Manlutak, Eustaquio, Felicitas Roque, Rosalina Wana, Primo Kayanan, George Inco, Elena Roque, Marcelino Mercedes Manlutak, Felicidad Dionisio, Elena Roque, Pasencia Pangilinan, Evelyn Marimla, Lorenzo Vicente Virginia Belino, Felix Senior Antonia, Floring Alfonso, Paz Gosum, Baby Chanson, Seni Roque, Norma Magtoto, at ding maldam kaladwak in purgatorio, lalong-lalo na karetang alanang makaganakapa, Karela.
Kaligyan ipam, poning anak ang poning baralay Espiritu, Amen. ang Ginoo man tabi ake kayo, At kaya kaan timurin. maragong gat panapon kay kayungan, Talaginggat panapon mo naman po. yung tauli kong mikmisa kini kitang Domingo, balag sana yapong surexit, tsuka rin. Ale, od baligtad, papunta tayo na kimpamay taseni, migbabayan pa si Bayo. Mamiro ko mo. Simbolo la rene, intune Jesus at tune ligay, banwa. Ale, pero balutamo, mabiyaya at mabibiyeta mo kinguli na. Iaing ginong sinubling mebiyay. Abi-abi tayong pagsayan parati, king mamantabi ake katamo, king upaya ning pangasublinang mebiyay. Ulanita, mangorostamo, kaligyon na ipam, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing ginomantabi ake kayo, At kaya kaan timurin. abi-abi tayong isadyang sarilita mo para kaniting Eucharistia, anong kapilan tayo, akasulo ing Ginoo kaniting piyesta na namang San Jose, patron na rin sa Blang Talapagobra. Ginong Diyos, lelangan may tao at pepagit mek, ing sabla mong lelangan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Iso Kristo dinatang ka, ika ing tunay tanaman ubas, at ika may ring kay kang sanga, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Banal na Espiritu, antabayanan mula ding sa Blang Talapagobra, papamungan mo yung karelang obra, dagdagan mo kapibabatan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may paing totoo, pakaluluwa na katamo, tawaran ng kasalanan tamo, sa panakataan miras, king biye alanganga, Amen. makuyad na mong ligaya. Manalangin tamo. Oy, paming may paya, miglalang at ari ning metasikluban, king balang panahon na usan maing tao, ban pasulungan at gamitan,
din kayang kalam para king kakayapda ring aliwa. Kapamilatan ng San Jose, anting kay kami uliran at patnube, sa panmukesa ng ganap king obrang adwan mo, at miras karing kayablasan, at kay kang pengako. Tiyang adwan may kay kapamilatan ng Diyos naming Kristo, anak mo, ang magbibiat magaring kayabe mo, at ning banal na Espiritu, metong mo king Pangadios, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Babo ring sablang kayapan, idagdagyo kanitingan, ing lugod, uling iti yaing bubuklod, king ganap apamisasan metong. Magarisa karing pusoyo, ing kapayapan ng Kristo. Uling para kaniti kayo, mayawus misasan metong, anting galame ning metong mong katawan. Maging mapasalamat kayo sana, na anumang sabihin nyo o daptan. Gawin nyo ngan king lagyo ning Ginoong Jesus, king kapamilatana, pasalamatan ye ing Diyos ikpa. Na anuman ning daraptan yo, daptan yung lawos king puso yo. Antimawaring inggino, yang pagsilbihan nyo at aliwaring tao. Ganakan nyo king ablasanana kayo ning Gino. Tanggapan nyo king Gino, ing sidyana para karing pinili na. Uling ya, i Kristo, ya ing tunay Panginoon, ake kayong susuywan. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Ing pakibat tamo po, o Gino, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibiye, ulitan tayo po. O Ginong, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Bayo mo pepaltoring kabundukan, o ingyatong kaya kang lelangan, ikana ing Diyos aalang kayangganan, at Diyos ka king kapilanman, pakibat po. O Ginong, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Babalik mi ing tao king alikabok, at kayang ibatan, kay kang sasabihan, o anak daring tao, king alikabok, may balik kayo. Antilang patingapon, ding libong banwa keka, may ngari laking napon, alinabas na o anting oras, amakuyad ning bengi, pakibat po. O Ginong, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Inya iturumo kay kami, king imbiye makuyad ya, ban puso mi king belwan, mi pabiyas nan la. Gino, ing kaya kang mua kay kami, ang kapilan, kaya kalasan ng lunasan, dening kaya kang alipan, pakibat po. O Ginong, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Kagising mining abak, katmuan mo kesana, king lugod mong alang kupas, ban magkanta kami at tumula, kabang mabiye kami. Ipakit mo karing talasuyo mo, ing makapagmulalang dapat mo, payintulot mong ding palipimi, karelang akit, ing mayupaya mong dapat, pakibat po. O Ginong, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye.
ing ginupurian niya, uling aldo-aldo, lulutasana kay katamong problema, at Diyos yang kay katamo, misasalba. Ginoo, manatili kay kayo. At kay kaan temurin. Pamamasa, iba't king masanting nga balita, sinulat ng San Juan. Ligaya kay ka, o Ginoo. Nga ng Yesus, karing alagad na, ako in tunay tanaman ubas, at ingipako yung mananaman. Pupututan na yung balang sangakong mamunga, at kakaltasan na yung balang sangang mamunga, bayang lalong mamunga. Malinis na kayo, ngeni, uli nga manong sinabi ko kay kayo, manatili ko kanako, at manatili ko kay kayo. Ing meto nga sanga, makapamunga king sarili na. Makapamunga yamo nung manatili ang makatayid king tanaman ubas. Nung eko manatili ka na ako, eko makapamunga. Antimoing sanga, makapamunga nung iya makatayid king tanaman ubas. Ako'y tanaman ubas, ikayo ring sanga. Ing manatili ka na ako at ako kaya mamungayang dakal. Uling ala kayong harapat na numan nung makakawani ko kanako. Ing manatili ka na ako mga riking meto nga sagang miyugse langiya. Dengan tikareting sanga titipunan la at yugse laking api at madalukla nung manatili ko kanako. At di nga mano ko manatili laki kayo, at duwanyo itang boriyong daptan ko at may pagkalog kay kayo. May paligayan niyang ipako nung mamunga kayong dakal, at king makanya na paralan, maging alagad da kayo. Masanting nga balita ng kaligtasan. Kapurian kay ka, o Kristo. Busal na ng linsangan na panamdaman tam. Pagulong yang linob ing bayong bulan, ing Mayo. Sipan nyo na, Mayo na apen. O balam ka, kaplang pa mo yung Pasko Balam ka palang ko pa may piyesta kay Betis. Ngeni alos mapipit na yung pabanwa. Ay kabilis na yung panahon. Kaniting mumunang alto ng Mayo, dengalawang parokya, pagpiesta rey San Jose, anting patron da ring Talapagobra, St. Joseph the Worker, Balu yung piyestang ini, bayuya mo. Bayuya pa. Siguro nga yamo na ang pumbrisa biyan bayo yamo. At siya tiking niya tumanibat niyang panahon ng Jesus. That's 2,000 years above. 2,000 years. Malampatitan Kapilane penagkat ni metong papa. King karakal daring papang delanan tana. Ako. May bait ko niyang papayay ni Pius the 12th, Pio kay Castilla 12 kanata. 1955 pa mo. Niyan lumubyak yung kalendaryo daring piyesta. Yung piyesta ng San Jose. Anting patron daring Magobra.
1955. I was born 1943. So, recent bayo. Sang kanyen ikutan. Bakit itang papang ita ay isip ng palub, palagkat, isa na se at gawa ng patron dari magobra. Siguro ngayo, kasi po, penese na ka rin king pamilya na Nazaret, pa magkarpintero na. Ale. So, naning obra na ng metong karpintero, maglagari, mamukpok, kasanay metong bangko, talakad ng bale. King amanong Griego, king amano ra para king amanong labor, Kastila kasi, obra is Kastila, generic ya ito. Alata nga manong sarili kapampangan. Pero ngayong Griego, nga manura para kaniti, hard labor. Masakit, mabayat a obra. Talagang makapagal, makagisan si kanan. Sipan nyo rin, yung alapang lagaring electric, nung makanano dobling kapag alanda, di nga luwage. Yung alapang cement mixer, manumano nga gana. So, inisip na ni Papa, kasiri-siriyan kanita, in komunismo, anting beto nga ideolohiya, filosofiya, linto yung komunismo, kasi dakal karing bansang minuna, Europa, banda Rusya, din makwartan ditak, ilang makibandi, king Gabon, ganaganang pibansyan, karelangan, ditak kontra dindakal, akalulu. So, may ka-revolusyon la kanyan, 1917, dekap de yung karelang Tsar. Yung Tsar da lang mo yung emperor da o yung arira. Kalunos-lunos tugo. Siyempre, kaya makanyan na sitwasyon, den tao mapali labuntok, de sundalos, dekap de din niya asawang yung ari, yung asawa na Tsar, harakanita eh. Pati rin anak da, lati-lati, manipatin dalagita pa. Peterong ang dugo. Sa karalakit-kut, King Forest. Mabagsik yung istorya ng tao. Ihimbut di menalakad king komunismo, pipante-pantero rin tao. Di magobra ilang itas da, uling tuto naman di magobra ilang bapagal. Di matanik manakita na liwaring magobra, nurere mga kapital. Hanggang man king kapitalistang bansa. Pero imilyari, uling tao-tao yan. O nino man det ang maging pamutok ng revolusyon da ka rin, inyang ilang may pwesto, ilang maging bayong makwalta at mayupaya. Sokol doren burirang sokol, patendoreng lalaban karela. Marayay ang istorya na ning yato. Lalong-lalo na karimbansang malambat na panahon, sikmal na ning filosofiyang komunista. Kanitaya impapatamo. Itamo ning kahit itamo itatatakot, mabiyasa mo naman king yato. Teka, masanting diling halimbawa, Pasko, December 25, naman dating Paskong Kristiyano ita. Nung atatandaan niyo yung pamanaral ni, o na yun ay, lungog kayo, nilungwal kayo, December 25, ingaos na karin Roma karin, pagpiestare, inaldo, uling ketang
Aldo ita, around about December 25, paltoyeng Aldo. Gusto kasi pong panahon na ning dimla, winter, Aldo makulimlim. At wakong banwa, Europa, malungkot, marimla, madalumdum. Alas 4 na paning panapon, madalumdum na. O ngini, bandang December 25, apan sinda, ding minunang tao ka rin Roma, kanita pa Kristiyano. Hahalunto yung Aldo bigla. So inaus ding Aldo, piyesta na ning Aldo, may tungyayin nga maruta mo, kaya kapaparan Day, Pongsan, pag piyesta tayo ning Aldo, ay namalyaring daygan ning karalumduman. Para, Dies Solis Invicti. Ding Kristiyano niyan, ilanan dakal Roma, baren takpan itang pestang pagano ng gewara. In Diyos, Jesus, dinatangya anting sala ning yato. Tiyan niya? So ngeni, in kayang kebaitan, pagmasusyan tayo, ketik in Roma, December 25. And the rest is history. Pero in minunang Pasko da rin Kristiyano, January 6, December 25. Karing komunidad Kristiyano ning Aslagan. So, ini na naman, another instance, uling ding komunista, babantog dala, papaygit dala, ding magopro, at sukat naman, ang gaman ngini, sukat talang, dirinan maya pa oras, antabayanan, pakayanan, abye, ding magopro. Nyayin papaana, tanggapan tayo ning mayulagang bagay at katutuan. King ding magopro, parangalan tala. Dinantayang piyesta sa San Jose, inyang may gobraya naman, may pagalya naman, may pawasya naman, anting metong tata, amenintunan para king pamilyana. So, hindi yun yung pinipatana. So, we learned from communism, gawa tayong piyesta, iningaldo iti. So, mumunan diling gawan taking Aldo iti, pasalamat tamo ka rin. Ganaganang taong ulining karelang pamagobro. We are what we are. Munan dili rin pengaritam. Ika yung medyo makidad na. Nanula kapanintunan din pengariyo. Ting lalaki, niyang mabiyala. Kaya tibeti salos karpintero lang. Nindakal. Lungerugo karel at kitang sakripisyura, kaya ba nang imayo. No ka rin kayong eni. So, kimisang iti, ganakantala rin, muna king pamilya, ding menintunan, ding kapatadyo, ding darayo, ding apuyo, kasi king meto nga pamilya, ding kaya sapat, manibat king kapagala na nanimpengari, kailangan sasaplarin ding apo, ding dara, ding bapa, at pati ding anak. At ang gaman nini, wamating obra, maging mas mayan, obra ya pamurin. Nandin may pagkwento kami ning dinakit ka na ako. Pangyaliwaning obra ako. Kita mino ng panahon ning lagari, alang lagarin de motor. Tistisan de indutong, mano-mano ne po. Malambat, mabayat ang obra. Pero ngeni, atin ang kuryente. Lagaring kuryente. Kaya tiyalak pang makahingi kita, martiryong
automatic. Karingalawang bansa, at tinata. Kanya na miyamul malitang pako. Alang effort. Niya siguro rin tao ngayon mas may nalak sa karing minunang tao. Kasi rin muscle na rin minunang tao, medyo ma-exercise lang. O ngayon burida rin tao, mag-obra ka rin opisinang aircon. Ingobra ngayon cyber, utak, datanging panahon, den tao magsalita. Datanging panahon, maging pipita naman. Bakit? Putang manalbe kung pelikula keng Netflix. Ka-advance na, timot China, diyan kapatid tayong China. Puta salila, lalong pera. Agyasali lang chichirya keng tindahan. Kanya nandiyan cellphone da. May mayad no kanita. Kautak na rin tao ngayon Diyos ko. Ala na, kanyan niya mo. Transaksyon. Makina nga naabot isipan. Pero obra pa mo rin. Tao la pa mo rin din mimisip at mapapagal. So, ing obra sagrado, ing obra banal, ing obra makasanting yaking lalanganin nga pong Ginoo, makasulong yaking progreso ng tao. O na yung itapin, potangin tao, mabilis siya, dakaling masasayang ang pong makatud. Bakit? Napon, tinalang ko kaya taking, inga Benson suki kaya. Neng kay mag-Windows, neng kay istong alakang balong gawan, mag-Windows shopping ka. Milabas na kagyam, mali. Yan. Ita naman na asali, ingaganagan ng malyaring saliwan Ngayon, hey, kanyan, in-display ako. Ninano ako, lingkas na rin air condition ako. Dito ang air condition na kodradong para window. Ninano ako, memorya lang ako. Alipo ng lisang nara, lopong kasali nara. Ako kaya sarili ko. O yan, itong yakaring sangkan, nung bakit sisiri, ing linsangan. Nung kening panahon ng linsangan na ini, kahit ipampangana mo, misalil na rin dinalan na libong aircon. Balang metong kareta, itong papayandaran me, pali, inibugan na kilwal. Yes. Ninong mag-absorb, ninong sip-sip karampali kita, ing makalunos, alelanganin nga pong Ginoo, ing hangin. Nya, magtakata mo, kung bakit makanya rin sitwasyon tamo. Datangin panahon, ay ganaganang balay na pwede nung walang aircon. O yan pupunta lang tamo. Agyan pisamban. Siguro may na ako, patating kong aircon kete. Pero datangin panahon, ratok nang impal ngayon. Kasi rin tao ngayon masyado lang maluho. Dali. Oren mo sa ken, gustong, anya nga ako magmisa kete, anya nga akong makurayo kete, gustong dumigo. Naman dakal din sa ken, makaparada ken. Siguro kanita lalang makain panyali sa ken den tao betis. Kung hindi may kwalta no rin, dakal no rin pa kaya bro, dakal no rin pa sakay barko, Ating kaadwandal na libong wala man makasari na kasakyan nata Ornalan. Istong misang alas 9, sapakyang kotsi, kutang. Papayandaran may ang sakyan na yan. Makina, gasolina, krudo, tinyang aircon. Nanong resulta, pali na naman.
makina, miyatagkil, king palina. Ang tindihan nyo? Anya yung pangadita mo, mo king din tao, mika obrala, makaimbentula, makatataglang obrang talagang panakita ng tao. Tumudlasan ang paltok, ketang obrang nabangnana mo ding tao, nuneing lelagan pati. Metong niya ka rin katakutan ko, yung ti kanini. Nung malisangan, alang kuryente, nanano niya yung pamepe. Ale, munta ka lalamta naman, mamepe ka, baka sakaling milabas ka. Danum! O yan yung maragulang problema. Napong nakadwa na atintangan talaga, atintangan bubomban, kanya-kaibat, atintangan jetmatic, right? Kanya-kanyang busbus, king Gabon. O ngayon ni halos gagana rin jetmatic. Mga ragul na lang, metong adwa, balang barangay, isisip-sip danum. O tanong din natang impanahon, ulindita king uran maribat babo, marireplenish in danum king lalam Gabon, may maladaring sibol, makananutang. Makananutang mo, inuma na yung pisasabyan. Enough. Pamandilo. Yang ako kay kayo potang intaw, mikawani ya pamisip king apong Ginoo. Haliwa mo, iimbiyeta mo, yang miyapektuan. Yung lelanganin nga pong Ginoo. Uling may abuse ya kay katamo. Bandang tauli. Pasakita na katamo. Ninggewata ang progreso. Iya pala tutong progreso. O ting katakutan kong dili. Sana may tenako po tandata kita. Sipa mula mo, bisa kami may kamakainom. Kami nung pati nga po ng panundaman. So, kingal do ite, lualas tayong pangadita mo. Apong Ginoo kaluguran may tao. Ako yung tunay tanaman ubas, iko ring sanga. Sana po kaming sangayo. Niisip kami. Gamitan miya, yung daramdaman mi, king kasulatan. Nung makanano yung lelangan ng yato, kaluguran niya yung tao. Gawayang mga siwa, king lelangan nyo. Nung makananong ikami sanga ng metong apunubas, sukat king mikakalugod, o metong yaing tanaman ubas, sanga kami, sukat king may papagmalasakit. Gustong Percivalis Day at Tiloreng Ladies of Charity, meging moderno lang bagyangin. Bakit ngayo? Unyang panahon ko, makakamisola la rin O bate, ni meging Chiko ata o Vietnamese. Biglang-bigla, nanaos na ka rin, pantalon lang matuling makaprogreso. Bakit ating Ladies of Charity? Saint Vincent de Paul, itong yung ordinaryong pari, ay isip na nakalang kalulu, kitang panauna, tap na lapitan na rin babaeng ating sasabihan, ating panahon, at sopan nala ding pakakalulu. Detang magkasakit king kanan, detang masakit. Nya piningaos na king aguma na ini, Ladies of Charity. Babaeng malatad king lugod na ning Diyos, karing kaparang tao. Sa sunduyo, at aliwa mo dapat kayo itangan po, dakay niling kaya tang panga Kristiyano, itamong taratukin ng Kristo, metong masalang akakita mo kindepat na the good news
yung masanting nga balita, mirarasya karing kalulu. Ang lugod na ng Diyos, tatakban ding kalulu. So, kaya nga manong English, charity is a constitutive dimension of Christianity. Kaya balong kapampanganan, bahala na kayo. Kamalyaring maging, kayong malagwang sabi, kamalyaring maging tunay Kristiyano nung alakang lugod parang tao. Period. That's it. Makanya niya po kasimplita. Bala mo, tutol ko kaya sasabihan ko, ko tatango. Bala mo kalupara ko retang malasanto kaya siya. Agyan nasabihan ko, dahil lupara ay lamamaalis. Wala lang nga karapat, o nanging kayo atin. So, po ka ng malisangan. Aduang bagay ngayong gagawan. Po ka na sasabihan, kalisangan naman. O itamong effort, pag ginamit mo para magreklamo ka, lalo kalisangan na panamdam. So, malisangan, magtunod ka. Ka makaing gagalaw. Ini balo yung teorya ng ini nung makatud. Imbes ka nung minom kang danong mamarimla, minom ka kanong danong mapali. Subukan nyo na mo kayong tutukita ang mikit nung totoo. Kasi labanan na yung pali. Yung pali. Ale? mo na panandaman yung pali. Bakit? Kung minom kang mapali na. Ale? So, kananta na keng dita ka kailing. Magreklamo. Dahil magreklamo ka, dimla yung panahon. Ali. Pakadita mo, tumulo na sana po yung oran. Nung ako'y nga pong ginabalo ko na yung pakibat ko. Kalambat na sana ng tinulo. Nung kayo makanyan. Ako siguro. Unti kanyan, susubaybayan kayong pag-asa. Kisasabi ka rin kaya katang scientist. At wala ka nun parminggo, ing pali. So ako, wow! Hanggang May 15, akabiyos amin na yung lisangan. Kapa mo, tutuking mamasa ko. Extended ya ka ng El Niño. Extended ya ka no, kaburira namang pa-extend ng El Niño kayo na. O tiya pa mabating. Kasi po, yung tutukin naman kanita, yung La Niña. Na ano yung La Niña? Magdala na yung manguran. Ang pombagyo. O na kauli na mo, diyan may pakabata. Bali po yung Dubai, ne? O kayo kay Tibetis, ating ko pala ang Dubai, ikaw bubulad. Ating kong lugalaw sa Dubai, manday kayo dyan, Yung totoong Dubai, moderno yan. Building ang makatas. Uling mumuran ka rin, then biyasara, pepaltorang gilas. Seeding. At yun na pong pasula po, aeroplano, kaya ba't po tang miras na kitang kata sa burira, babo o busal na rin biga, manyal baglang asin, o miyaliwang kimiko, magkanita, itang ulap ka rin, panibatanan ng oran. O ina niya, pakili ko, ini. Ni pasobra yata itang silbagdang asin, anya pong tumulo yung oran, nasok maman, ning mabilog at Dubai, limbog kaya makanyang-kanyan. Sulod nyo na yung kabiyas na ng tao, Nang kaya bala tao mo, biyasa tao mo. Nga na sasabi ng kasulatan, maralasing kamangmanganing tao, kabiyas na niya para, intuturing taang kamangmangan, kabiyas na niya para kay Diyos. At in kamangmangan na ng Diyos, natabalong baliktad. At in kabiyas na ng Diyos,
maralas kamangmangan niya karing taong makaintindi. Ale, tanong, timpaling da ka keng walang umpis niya na iarap may pa yung kasumangit na anong klaseng kabyas na nita, hindi may doble ko sakit. Ha? Ano ka rin yung mga kabyas ng kanita? Wari. Tameto nga lady men, tanak yan eh. Maiden pala, kaya pa lady. Nanding ka nung may tatakutan niya. Kung bala nang mapamulyo ko. Kanita. Ne? Eko balo nung tinang may explain kaya kayo. Takamano ng Jesus, bakit ka mama ko, tampalingan ta ka. Again. O yan, ako mo ang tampaling. Naman totoo. Nung tampalingan da ka, king wanan mong pisngi, yarap may paitang kaili. Lo niya po, para tampalingan kini, o ini, impatod ko. O ito, masakit siya, mabutol niya. So, manasakit ka, uling timpalin na kakingwanan. May nasakit na ka, paraning Ginoo. Yarap may paitang kasumangit, tantutuki, hindi makayang masakit. So, nga nawari, gusto na po, tatampaling na ka pa. Mitatao na ingapi, may kakalabkab na, yan man patawan pa. Patdan mo na. Hindi? So, papasayaran na kayo, tok ng tana. Kapatid, kaniting aldo, para alantala ring sablang magobra, babait lalaki, anak at batwa, kalupansanon sa Jose, sundutang matula, nanumaning obra, turing tamang meto nga banala dapat. At sumabi, San Jose, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. Para karing pamuntok ding sablang bansa, mabiyasa lasana lasakang San Jose, kilalanan do king ding talapagobro, maragul nung dake ning balang pamilyo at ning balang bansa, at ulin nito dapat lang mirinan karampatan apansin para king ikaunlad ning yato, ipanalangin taking Ginoo. San Jose, panalangin mo kami. Para karing pamuntok daring union, daring talapagobra, sana kakalingwan, ing turunang Kristo, dikil king lugod parang tao, magsikap la para king ikakayap, ding miyembro, at ding kumpanyang pipagobranda, emo para king sarili rang upaya at kapakanan, ipanalangin ta king Ginoo. San Jose, ipanalangin mo kami. Para karing sablang talapagobra, lawanda sana ing karelang obra, anting lauslub apamanyuyo king Diyos, banketa munlad ing karelang kabiyayan, ipanalangin ta king Ginoo. San San Jose, ipanalangin mo kami. Tanggapan mo sana Ginooing panalangin mi. Ablasanan mo sana ding menintunan, may gobra karing pamilya mi, din pengari mi, rin pipumpunan mi, at din kasalukuyan ng mga gobra karing kiking pamilya. Tiyang adon mi, king uli ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin ta kapatarid sa ng kaya katangdam, matulan ng tanggapan ng Diyos, sige po ang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilong ng Santa Iglesia. Ipa ming miglalang, sibol ning sablang, pakalulo, balikdan mo rening kay kami ngayon, kaniting piyesta ng San Jose, patron daring talapagobra. Ustan mo iting sakripisyo mi, maging santungan dering sablang, mamaus keka. Tiyangad man mi uli ng Kristong ginumi, Amen. ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang kat tinuring, nayoring pusuyo, makayap na no king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos, tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at natulid, impurian dakat pasalamatan parati, at numan ka rin o ipa, Diyos, kaya lang hangga at lubos may paya, nganing parangalan niya, San Jose. Birian mong Beya, king wala Biren Maria, ayasaan mo king katapatan, banating ibang lumingap king Balen, ang makayagum king anak mo. King upaya ng Espiritu, bait nening Biren, impakamalan mong anak, at para karela, meging balingap ya, kapaminataning pamanlualuna. Ulinita kami rin sa blang korora ding ang helbanwa, abe-aberakang daralitan, kimeto nga siwala, ngaming magkanta. Tuloy kapin banal Ginoo, kay panipataning biyemi at kaligtasan. Ulinita, tuburin may Espiritu, karetingain. Ban para kay kami, gawanong katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami daon ko sang loob, kayong pamaylasat, kamatayan, kinuha na yung tinapi. Kaya pasalamat sa keka, piraso ne, binyene ka rin alagad ng ana, pananyeti, kungan, at kananye, itiyin ka na akong katawan, amidahon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bating apunan, kinuha na yung kalis. Kasi bayan pa, pasalamat kay kabinyan ng kalis, kanang alagad ng ana, kung na iti ko, at minum ko kaniti. Ito yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo talang hanggang tipan. May bubuya iti para kay kayo,
at karing sablang tao. Man mi patawaran la ding kasalanan. Taptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Pasigtay misteryo ng kasalpantayanan. Yang nagaganakan may ipaing kamatayan at pangasubli na mening anak mo, darami kay kayong tinapining biye at yung kalisting kaligtasan. Dahil may pasalamatan, tinipungan mo kay harapan mo, manabayabe miyang ganakan, isa na si anting patron na rin sablang talapagobra. Papakumbaba ming ipagama mo, iyan sana may solo-solo, kayong katawan at daya ng Kristo, gawa na kayong metong ning banal na Espiritu. Ganakan may ipaing Santa Iglesia, binili mo king meto yato, iganap mo kayo sana king lugod, kami ng Papa Francisco, di Florentino, Pasiano, ding sablang obispo, pari at diakono. Ding kapatid ming papainawa na, king biyemetong, lalong-lalo na rin pangari mi, asawa, anak, kapatid, apo at aliwa pa, idala mo sa naking harapan mo. Sopan mo na keman. Maging karapat dapat kesa naking belang hangga, kambe ng Maria, imbirena ito ng Diyos. Kambe ding Apostol, Antimoy Santiago, ding sablang banal, at tinapad king kaburian mo, kay kabaning panahon, kanita puriyan dakat paligayan, kapamilatan ni Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatan, kambena at kaya, ipang may payang totoo, kagabning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, king alanganga, kamening metong at kinlagyo na rin sa blata ang magobra, abe-abet ang maus, kinipakarimbanwa, kimetong asiwala, na tamong magkanta.
kabus pagkipinsa na ginuking sa belang barok. Malagod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi. Busaling kasakitan at kapagalan, at danan mo king kasngawan. Panuwanan mula ding sa belang magobra, pamiratan na rin gamat at ding isip, papamangan mo sana di na mong kapibabatan. Ikain kinuming mabibiyat, magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ang kapayapaning Ginoo, yung malugod ng pabakal kay kayo. At kekan temurin. Ipapanatad tamo, king kapayapaan, kay kayo. Kapayapaan. Kaluluwan mo ikang nilalako king kasalan No Jesus, ang anak ng Diyos, sumabi, maging tao, busal tamo. Panat busana ka tamo, king kasalanan, mapalad tamo, itang tutuki kaya. Sanga ning tanaman uwas, amamungang dakal. Ginoo, ek matampang tanggap keko. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
ita ka penantit, pasalamat tamo kay misan pa, may nga biyayan tamo kang Jesus. Panalangin tala ring magobra, ding magobrayo kayong pamilya, lalong-lalo na, detang pa kay abroad. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pakiramdaman mo yung panalangin mi, kingalimbawa ng San Jose, abulalag mi sa naking biyemi, ing lugod mo, at makapagsaya na kay mansana, king kekang kapayapan, manggaman kapilan, iti nga doon mi, uli ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginoman tabi kay kayo, At kekan timurin. hindi siya na nakatamo ng Diyos. Sa may pahing totoo, ingit pa, ing anak, at ing banal na Espiritu, Amen. minsan pa, ing minsan may daon niya, umetamo king kapayapan. Salamat kin Diyos.